Mathaa manini thutha wa Kenya kunyitanira na mabururi maria mangi hari gukunguira mwana wa kairitu, kihana kimako ni kigumire ituura ria Chepkeneiyo mwena wa Kuresoi thutha wa muiritu wa ukuru wa miaka mugwanja kunyitwo kia hinya ni Mundurume wa ukuru wa miaka mirongo itano. Alienda acha nikaona mtoto ako na damu. Anasema mtoto alisema ni yule mtu alikuwa hapa. Agikira ndeto eno mukonde munini wa county commissioner ya Kuresoi ya rugongo Felix Wafula ni arameneirie Giko giki akiuga mwikuirwo ucio ni gutacukirio ikinya ria kiwatho. Ndabaka huko tukashika hiyo mwalifu na tukalete kwa police station Tamiota namba 3. Giko giki kirahanikire hindi iria mwana uyu aratigitwo ni nyina uria urathiete gwetha irio cia mahiu. Hiyo police ile kwa meoa miaka samani sana karibu aliwachana bibi 2010 paka wa leo. Ihinda-ini o riu Wafula ni arutire mukana kuri aciari iguru ria gutiga ciana itari na mundu wa kumarumbuia akiuga undu uyu ni ungirarigiriirio angikorwo muciari uyu arari mucii. Ihinda-ini o riu umwe wa andu aria mariganitie niwe Ben Lagat ni aroririe aciari matige gutiga ciana ciao iri ciki. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoki wa Ngugi.